Zonet Zing Daifim clear to te sibai ule saireng pui kania vo in he January ni somni pali sang ni somni parok inrin ni ane when he National Girl Child Day niya Ministry of Women and Child Development will tumin India rampuma mananiang kumina he ni thupuyata na thanso empowering girls for a bright future ti ane heni hi kumsang ni pariata tangkhan manchananiya heni hi ana tumber chu mechanau pangte humhalle choi kante mechanau pang ti punte ane when a program shang kan sha the hetiangin when somadar somhan CMO conference sola reload chungchang meeting ni aniang MNF party chon ve in sondar som panihan Aizo press club press conference an neyang ZPM chalai president Puche Jelet Beklua MLA chon ve in sonudar khathian Aizo press club press conference an neyang when Tlaidar li lechan ve hian Aizo DC conference hall 16th National Voters Day Pualin hun mananianga National Voters Day hi ahun tak chu January ni somni panga ane chanchin tharngai thachun zomila Nizangkan Central YME Board Sayin Dorpui Multipurpose Hall YME Kumpuan Rilodo Chungchanga Malakdan Tura Aizo Kapui Chunga Branch OB Tenen in Ronkom na hun manane Hey in Ronkom na hi Central YME President Puarlang Hetatsuana Kai Shwaya General Secretary Professor Malsom Liana Kalkomte in Melsia Tirnale Tupuan Tur Te Puangin Uvanel Soma CEC in Hunser Amanua Vice President Professor Lenun Tluangan Tupui soihon na hun amang ane. Tupui soihong to Professor Lenun Tluang at Swan. Ruiloa wanga mizo chalai tamtak nun na chan ta tile. Tuna ruilowin abo buhay mek te avang te. Mizo chalai ruilo la tivelo te. Ven him na atan ruilo do zu YME te Swan anti makmo. Anko vatla alo ni ta ti asoy. Hey in ron kom na huna hiyan branch YME obi kalkom te achanga rot na shang achangin malak natur. Kai komania hetiangin Rilodo na atan Aizo Kopui Tsunga branch Zasom pakate zone shang soma in Chenni se Zone Huam Tsunga branch te achangin zone cats member tur mi pathum chow Ruat swatur anem Zone Chen fele siam fele zone shwai tu ruat so Central YME shwai tu ten Rahman na siamang Zone shang malak chan hun so Central YME Rahman na siamang ti te anem President Puarlang Hetatsuan Rilodo Konga Branch YME te Pekai Rual Takakal Kalachul Tute Fim Kur Takle Huay Takakalangai Don Tute Riloa Sumdong te po Palan Ngai Tsuan Pal Achul Tu Soibog Nizana Inkom Ayan Kumsang Ni Somni Panga YME Inkom Puilian Rorel Zinga Pakhat YME Ni Pung in Shil Tarnahun Manchin Ni Se Ti Bo Zuinan YME Ni Pung in Shil Tarnahun Manania Hehun Mangtu Central YME Treasurer Engineer H2 Kimatswam YME chu pathian in Mizo Nampuar Khom Turle Christian na le zonun zamoy vong himtlat tura apekani awangin Mizoram le nammangai tute ania YME te lo chuan Mizoram din huntur hi ngai tuangam po anilo hial ome ate Hein rongkhom na hian branch zasom pakhat atanga ayo te CEC member te le Central YME OB te antel ane Nimina MBSC Committee Ruma, Mizoram Education Reforms Committee Chukom Chuan, Kumsang ni somni pasari sang ni somni pariat session at changa, Manchan Turin School Calendar Tharatan, January at changa December and Ruad. Nimina Mizoram Education Reforms Committee Chukom Voice Sompalina, hi Education Minister le, MERC Chairman Dr. Vanel Tlanatsuana Kai Shwaya, Hechukoma hian Merkle, School Education Department Changkopin Mipuile Azirna ka inoi pole afong wan tu tenena in ron kom na anlo ne puito shang te clearin an soihova in ron kom na a rotna ludle soihona a soitu te rotna te chu ngai to ho ni nuwa thutluk na siamin chuta thutluk na an siam dan chuan pol khata changa pol som in kartan school kalhun chunga tan January to December calendar year chu mananianga HSLC exam ero chu apanga ina kalang He academic session tarhi sangni somni pasari sangni somni pariat session na changa manchan tura ruahman ane School uniform chungchanga school tinin zalen na neyin andu an thlang theyang
school kai chan hun chu tuna man lai mek hi man chun zomani ang Hindi zirna chungchanga Hindi zirna ti mason na atan malak na masa zirtir tu thoklai ti ta na training changklung tak buat sai anianga zirlai temple niam zo ka changa Hindi an thiam nal the na atan raman na siam ni in nakin changchu unrem chang masabera puan chu aniang ti te ania engba ka hian mark meeting chuan sanghi somni paruk HSLC le HSSLC board examination result buwa top 10 subject upper le division tarlan chinchu ti to parela tin English medium school te tan ma ni tong home language man ni chu kar khata ni khat siam ni se tia ma ni tong mang ni man ni atan chuan schoolin anrem chan ni ber an thlang theang Niming Khan Chief Minister Pulal do oma chuan chungtlang khwa a rubber ching tu te huan atlo a an malak na te Anpuin Chief Minister Rubber Mission manga malak zui zel na tur ai an bog LRS and WC Minister Pulal Thansang at chuan a choi o mane Chief Minister hian tut lui thlengin chungtlang rubber mun fangin munrem chang atangin West Pailing rubber mun athira chumik nuwa dar khwang zawa rubber huana rubber ching tu te ne na inkom khom na hun an mangle ane he inkom na hian Chief Minister chuan chungtlang khwa chu rubber nga khwa ni thu suin rubber chu Mizoram atwal cho thingania sarkar na boy pui chan hun ero chu sangkhat zakwa somria pahni vel atangin ani ate sarkar na anchel ma zong khan scheme shang atanga rubber lo chin to hectare sangthum somni panga vel oma mimal ching tu anom nual boka Mizoram a hian hectare singa vela zawa rubber chu chin thenia an sha thu suin CM Rubber Mission mangin kumnga chung a hectare singkhat sangkhat zanga azawa chin kha antum don ani atia asong bol na khol thar zale na tur an approve to thule kumin an nai huna man the man tum ani thu asebok aching tura thlanten the top lo chwa sela sarkar po in the top chwa don ti soyen CM Rubber Mission manghian rubber thar chwa tam rama Mizoram he siam itumang uti in asom ane Municipal Thansang at Swan Chief Minister Rubber Mission chu acho bulachangin pathianin malasoma akal tuang heti suyen nikum lama pilot phase kalpuini in kung noili le singa phunani to a kumina nasazokin phun anile don atipok Chungtlang Rubber Producer Society President Pumal Somthangan an society din mun report a pek danin CM Rubber Mission Phase 2 nwaya chung ko za panga chen na chungtlang khwa chuan hectare somkwa panga an muwa Phase 2 atanga adong tamber pathumna ania tuna hian anwa chomeka CM Rubber Mission Phase 2 a hian ram hectare sangni zanga somsari panga zawa rubber kung noi som pakhat chuang phunani ang chungtlang a hian kum som liam ta khan rubber chin chan ania kung singsari sanga velan phuna andam kim veklova kum sangni somni pali atangin kung singthum vel an nai chana khol anin dailo awangin an rubber zongjong hi anla nai theilo deuh nia soi ania nikum sangni somni panga chung khan an khuwa hian rubber atangin cheng noi somsari vel an la lut ane sarkar chuan an rubber hwan kong hi tun naya siam that saka concrete pavement siam zuina tur cheng noi somnga apebok tin mun shanga rubber ching tu tetan khol za le turin malak mek ane Niming Khan Women and Child Development le 3rd Battalion MAP te buat sayin 3rd Battalion MAP roll call grant a National Girl Child Day lom na hun manania Home Minister puke sabdang at suang khwalian ni inaman puya may sanaw pang kung shanga hlotling khovel huap le rampum huap palang pami somni panni tenena soymoy na hlan ane National Girl Child Day lom na hi SWWCD Joint Secretary Pizo nun tharit suwana kay shwaya khwalian puke sabdang at suwan may sanaw pangte fil shanga soymoy na dong theyan oma anta na lompuy na tutsa soy na hun ane theitso lomo mati thusuyin he program inara chwa tura adu thusam chu department shang te inzom nati chak ni sela me chenau pangte ta na hun him siama me chenau pangtin te engang din huna changa local po ni se in clear na omlowa an lo chan len the na turle an kal na apia nga kai shwai tu ni thei tura hunram chang siam sak the ni se adu thu asui ramlet nam hum him tura police alut turin asom ane inkom channa atan hian Mizoram Bal Bhavan Society now pangten lan rama
Hemizo ahian chairperson Pilazar Moitsuan kalkhom telom na thusuin may channel pangte poimo na baka kumin thupuyata na ruat mainstreaming may channel pangtele may chiate mason na konga mi pate poimo na te asoya Women and Child Development Director Pizoram Thangi Changtele 3rd Battalion MAP Commandant Purwat Sang Aralte te po into an soy WCD Assistant Director Pilaram Moi Koilam Kai Shwayin National Girl Child Day Puala Thutiam Siarwal na nei ane PM Russia Bal Puraskar Awardee Esther Namte Chuan Zayin Kalkhom te Aoya WCD Joint Director Pisailo Paritsuan Lom tu Soihun Mangin 3rd Battalion MAP Band Party 10 Kalkhom te chu National Anthem Mangin Antla ane National Girl Child Day hi January ni somni paliya lom chinaniya kumin hian inrin ni ani awangin nimin khan lom anita zok ane PhD Department le Central YMH 1 kan rama tuit na humhal le a umsa ti pun thupuya nein kumsang hi som pani atanga sang hi som hi pangachung khan tho dun na hlo tling tak nei ani to a kumsang hi som pasari atanga sang hi som hi pangachung khan faile thiang him in zirtir na chungchanga thodun na hlotling tak nei ani to bok he thodun na hian thil tum pahni aneya chungte chu kanrama tuit na humhal le a omsa ti pun kanrama final le faidu na thinlung ne na changkan na lam tluang zo ti te ane he thodun na hian Mizoram tuit na humhal le a omsa ti pun chungchanga te faile thiang him na konga te ra du tak tak mu chho me kaniya tin mabak tam tak ala omawangin PhD Department Swan kumni dang thodun le cha in asia a Mizoram Sarkar thlen ania Mizoram Sarkar chuan kumni chungatan PhD Department le Central YMA thodun chu remati sakle ta ane hemi bozu hian nimin chonu khan PhD Department Engineer in Chief Pizodin Tharele Central YMA President pu arlel ngeta te chuan thodun na thuthlung pomin ming anzia nan le ta ane ninga ni khan MSSEU trainees meet sang hi somni paruk chu Devotion Room Synod Office ania nia mi somnga pakhatan kal trainees meet hi hunnia chenania somma hun hi Executive Secretary in charge MSSEU Reverend Dr. Kelalom Swalana Kai Shwaya Coordinator Upalal Tanlunaral te in inlom na le in Melsia tir na hunap mga kumsang hi somni paruk puitling Sunday School Zirlaibu ziak tu Reverend Dr. H. Larin Thangan Zirlaibu azia dan kalmang le shiatur thilpoimo tak tak te asoya zona le chana hun manzui ane chonhulam hun chu coordinator upala thanhuna ralte na ka shwaya chonhu huna hian Sunday School zirtir tu chungchanga mathlir le mason na tura rodna atangin soihona nei ane Chinese meeting rongbol tura infui tharna huna tan manani de berchina puitling Sunday School Zirlaibu ziak tu hovin Zirlai Zirlok na nei chin animbok tundim huna MSSU nuai ahian trainers mi somruk anamek ane Wena District Headquarters shangshanga khochen to weather.com in tarlan danin azololum librarian Celsius degree somni pathum avo librarian Celsius degree sari lunglei somni pathum le pariat siaha somni pathum le pariat longtlai somni pangale som champhai somni pakhat le panga serchip somni pathum le pariat kolasip somni paruk le som mamit somni pangale pakwa saitwal somni pathum le pasare nathial somni paruk le som khozol somni pani le paruk te ane fagna hun toite mangnokang Famika soft and comfort patsi ilaw mel shad vetom hepatsi may tiaten tlatin harsad na kanto chin chok zang khai dura uluk takadwana ni Famika patsi anemin man anwame mema ahi phul cha in lig asyam velaw may baka thaklebol asyam velawani tin hadam taka manani theinan sai shang duangin mitin mildur asyam chwa ani Famika patsi law mang vela ithil tin apyanga hadam na le injin tok na apenge yangche Distributor in Mizoram DS Enterprise
Suru Bote Daifim Angel Baby Diaper and Fatita na do to sa Daifim Angel Baby Diaper he breathable ani baka cotton feel name thata kaniwa Americana biscuits, absolute delight. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Showroom bongkon lung lay rota hian local la. Iman na tura zirzelin imotor mamo kan lau ko mu don senya. Service station zangklung tak Punsong Airport rota oma. Tata Genuine Spare Parts kan kol ngal boke. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. No te alo piana changa kumni atlin thlengin chochale nute tui kan pek dana zir hian a shisel na te natna ado thei na tele athluak chak na thlengin anghong theya tharuk nuwa chuan nu nute tui chawin amamo zongzong a phashuk zo to lo awangin chocha complimentary foods chu nute tui ne pek tel to tur ani heng chocha a hian theilamte sale belam thaile bulam te pek tel tur ani chocha chu no te tharuk alo tlina changa pek chin tur ani a shisel taka alo chanzel theinan hetiang hian chocha le nute tui chu pek chin tur ani Tui ve tu kai na bo ben teron man khami ya Nilowe kar masa kan Monday to khalo am higher deep freezer a kan da charinga. eh mani khani ni li ve khat karan kha thi se a chelo mi Higher at it's one darker somli pariat chung deep freezer bi ka hianin chelovin chomya avang charing thailom. ani chumole aban cha mem tro ente kan chung ko le phak tok lek I higher company nan siam alom tro Higher deep freezer hian kiltina changin vot apechwaka. Dio fresh apmanavangin chopmerim chia ve ngai lo. Higher deep freezer hi ilong mang ve cheu donya. Tukina Aizol ko puitsunga police station tele Aizol Ponlam district headquarters in a police station te kan bekim theya tang som pathum omen meitsia pakhatel tang te chuna ka tax case man panga rugruk ka inoya man pathum family case tantir pathum human trafficking case man pakhatle twal tha case rin let man remand pakhatte ania tang zinga narcotics case man hiza somthum pariat point pali paruk anne Kambyakchin police station som palile outpost pakhat zinga tang omno na police station pasari a om Sampai police station a tang paruk kolin anzinga palite chu narcotics case man remand namdang vai an nia tang dang te chu twal tha case rin let man remand pakhatle nupa inti boywanga family case tan tirte anne Bongkong police station a tang patni rugruk wanga man le family case tan tirte an kola lungle police station a case lang lon lotak human trafficking case man meitsia pakhat an kola zonom outpost a rugruk wanga man pakhat kolin kolasi police station a motorboat chungchanga rinlet man vai pakhat an kola saitol police station a narcotics case a rinlet man pakhat kolin Siaha police station a family case tan tir pakhat an kolbok ane ni somni pani thlakhat sang ni somni paruka aizola traffic rules spot siaman zat two wheeler pariat LMV som pakhat le bus pakhat te ania poisa choitir za thi cheng sing khat ane voini aizola lirthei chitin tlan the ni ane nimin tlaidar thuma changa tukindar sari thlengin civil hospital aizol casualty a case a pakhat an neya mithi an neilova emergency case number pumna le khosik ane hengzinga hian admit pangan oma hospital danga changa refer pasari omin admit ngai si khumamlo awanga hospital danga thon pali an om road traffic accident wanga hliam nei paruk zinga rutlia kanom lova uise pathuman om emergency labor room a nimin zingdar sari achanga tukindar sari in card chungin nawpiang pariatan oma meichha pali le mi pa pali ni in neile turve mek pakwa an om ane
Zonet Hospital Durtlang casualty a nimin tlaya changa tukindar sari thlengin emergency case somni pasari anneya admit sompani omin mithi pakhatan neya emergency case number khosik ane general ward a khumruak a oma new cabin le pipui ina te cabin fullin kumparuk omna ICU a full bog lomna ward a naw piang pangan oma mitsia pali le mi pa pakhat ni in voin lama piang tura be sei pali an om ane voin hian Zonet Hospital OPD a Dr. Le Chakimi Darngon Owenji le Dr. Lerin Moya medicine te an chudon lova Dr. Fraser's Clinic Mission Venga chutur Dr. Arla Ramon surgeon le Dr. Keller Wakimi ENT te an chudon lobok ane ZMC Hospital Falcona nimin tlai dar thuma changa tukindar sari inkar chungin emergency case somthum pasari anneya mithi pathum nein naw piang pasari anne bok emergency case number accident le thoha ane Aizol khopui chunga private hospital sambyak chinte zinga Adventist Hospital la mithi pakhat le naw piang pakhatan neya cabin fullin ward danga khumgrok anne LRM Hospital la mithi pakhatan neya ICU khumrok pahni nein adangan full Ebenezer Medical Center a khuman fulla Nazareth Hospital Ramrun North a khuman full BN Hospital a khuman fulla Agape Multi-Speciality Hospital a cabin fullin ward danga khumrok anne Trinity Hospital a general fullin ward danga khumrok anneya Greenwood Hospital a ICU fullin ward danga khumrok anne Alpha Hospital a ICU fullin ward danga khumrok anneya Kanbyak chindang Aizol Hospital Care Hospital le City Hospital a te ward tina khumrok anne heti hian nimino changa tukindar sari thlenga Aizol khopui chung damdoin shang le ZMC Hospital Falcona mithi kansia theizat parukania nawpiang kansia theizat somni pakhat ane Hospital lian dewa emergency case number chu pumna khosik accident le thoha ane tunkar chunga Aizol khopui chung damdoin shang le ZMC Hospital Falcona mithi kansia theizat somni panga ni in nawpiang kansia theizat za somsari pahni ane State Law Dispatch Center changa thu kan don dhanin nimin lama kol phetha kan man tam laiber nimin tlaidar nga le minute somni panga kan manzat megawatt za som nga pathum point pakwa panga niya kan man tlem laiber nimin Zing dar thum le minute somni panga kan manzat megawatt som nga point pariat pathum ane kan man tam laiber hian central sector Rural Hydel Project changa mu megawatt somni pariat point pasari paruk private sector Wangkal Solar Park changa mu megawatt ruk point pani pathum State Sector Tenzol Solar Park siam chwa megawatt li point bial pani Serwibi Small Hydel Project siam chwa megawatt thumle tlungvel solar plant siam chwa kilowatt zakwa somni te atela hengpar siam chwa te hin siam chwa tam laiber le siam chwa tlem laiber chot cho rwalania power supply kan mucha a load shedding a umlo ni somni pathum thakhat sang ni somni paruk Zingdar kwale ni somni pali thakhat sang ni somni paruk Zingdar ruk inkar chunga borkala samachang LPG lolut supply chain wiring te in report te zothan Indian Aizol cylinders zasari pahne vine kunga gas cylinders zaruk somsari pariat swak chunga Indian cylinders zaruk somruk paruk zopui Indian cylinders zathum somruk kapliane Indian cylinders zathum somthum pakwa MPGA police cylinders zathum somni pali Penial Indian biate cylinders zathum somli pahne LP Indian lungle cylinders zathum somli pahne puya Indian khobong cylinders zathum somni pali te ane ni somni pathum thakhat sang ni somni paruk chunga wiring te oil depot changa load pek tele director Guwahati changa load la ni somni pathum thakhat sang ni somni paruk chunga wiring te supply chain gate in report te high speed diesel Shangbana filling station Aizol Kela Ngagliana Aizol Lalboy Aizol Shiadzwali Aizol Mizofet trip khajo Mizofet longtlai trip ne la sangliana wiring te JKL wiring te VS Bolpui Konpui Mizofet Israel Sairang La Tanza va Sairang Trauma Selling Energy Point LNT Melriad Mizofet lungle T-Way lungle Jenry Mojoy Pui South Evro Trauma longtlai Jerome Siaha trip khajo Motor Spirit Petrol
lalboy aizol trip ni zangyana embrothers aizol lalbiagliana aizol mizofed aizol kelal ngagliana aizol shiat zwali aizol trip khacho mizofed warengte mar rc bolpui mizofed konpui lnt melriat pibila zui thanga serchip mizofed lungle Emmanuel Siaha trip khacho bokte ane Durtlang to Zanlon BRTF Kong Siam Mekcho Lungdai Khotlang atanga soisel na andona wangin Central Waimea Road Monitoring Committee member 10 Niming Khana huna an enfia Kong Siam Mekhi Lungdai Khotlang Village Council Waimea le NGO dangten amuna nitin an vilchungin Kong Siam tu te hian chatok turin an thoklo ni in an shia a an lungoilo na sang te chu Central Waimea Road Monitoring Committee ne na an lo soya Chumin nuwa BRTF le a contractor ayo te chuko ni in engwanga kong chu siam chalo nge ni ti te an zon an kong siam to chu amuna empuin a chalo nge ni ti finfi ania munchen khata an kong no te chu kutpoin a kho lok the ane an kong siam chat awang hian nimin zing arungot po lungchila two-wheeler pali lain an tluk pha nge ane Central Waimea Road Monitoring Team chuan BRTF le contractor te chu an tho zel dan tur wa manna an siam pui ngala chuta an tarlan dan chuan du thu sama tha in na an thok chun zom to tur ani lungdai area an na tho to zong zong chu an nor khok le vekanga an siam chale ang kong siam chun zom na tur bitumen concrete truck trip thum chu adai to awangin aman tlak to lowa an pai vekang an kong siam to sa chu sil coating an tile vekang ti te ani Kotlang endikna hian Central Waimea Road Monitoring Committee atangin Puares Larin Sanga CEC le Dr. Katie Pakwangte CEC te hankala Lungdai Village Council le Waimea Baka NGO Shwai tu ten an lo dong song ane Sampai South Bial to MLA Lieutenant Colonel Clement Loming Tangat Swan Niming Khan Sampai General Nursery and Midwifery School second capping and lamp lighting ceremony kwalian ni naman puya Sampai DC Pu Mohammed Akib chu kwal za ane kwalian Lieutenant Colonel Clement Loming Tanga MLA Swan capping le lamp lighting ceremony chu nurse ani na nemhet tu ani angin ursun le ropui taka an ka shwai chu ropui ti thu soya Florence Nightingale po Lady with the Lamp anlo ti to chin ania ani ang khan khovel chi eng tu ani thu soyen an na tho na midang ta na malsom na nizel turin na cha ane Kwaza Pu Mohammed Akib Swan nurse uniform hathei to ani na angin damlo le hliam tuar chi sang ta na beise na nung ni turin na cha an cap le uniform hakte tiza omzel turin na cha ane GNM school principal Pilal Engzami Fanai Chuan an zirai te ti thatna tele until thati sang atar langa capping and lamp lighting hi longtlai ANM school principal PF Lanun Siami kai shwayin nei ane Reverend Lalfak omachang te chuan zirlai te puala chungchai na hun amang bok ane January ni somni thole ni khan Women's Center phung chonga 130 tur sangni somni paruk ba chan na inkhom nei ane program hi caution mate vice chairman Bivanlal Khamwani na kai shwaya General Secretary Nula H Vanal Ratin in Melshia na hun manga Women's Center Superintendent PR Larin Puin Hostel Rules Songchang in Shiatir na hunam mga Reverend Dr. Kela Lomzwala Executive Secretary in Charge Koshan Meitsia in Zirturte Fui na hun amang ane Women's Center Apuan Chui Zirturte hi Zirlai Somnga niya Zirhun Chung hi kumkhat ni in Koshan Meitsia Rural in Komin Arelangin Kumsang ni Somni Pali Atangin Puan Chui Zirtuak te hi Puan Chui Kol Pek Chin ane Women's Center Ayan Superintendent Pakat Zirtir tu patni le staff pathum anvain thoktu parukanom meka Women's Center hi Koshan Meitse enkol ni in Meitse din hun har sale khosak na lama chanpui ngai te choika na atana dinania kumsang ni som paruka changkhan puan chui zir na chan ni in mi enge mozatin an zir chuak to a kumsang ni som pasari achangin puan ta zir na ti bel ni in mi enge mozatin an zir chuak to bok ane khatizong kha tukin Zing Daifim kampuan theite ane